o maremu o la lakike orni dangitay ku benu ga shere badr qurayni o kamana kunto onunya saw a taron kama aw muraduna qangai purke untui baka sahaba kutundi harangana angana itomu nukutana natu nandike hay badri gajalmunye kenya sabura o kamani tonu aro lahala nungo himenu yimen kama o kun saka taron kama ke sabura fame na kitai ora jopa Allah harin me qabila kenya ni Hashim aro ikhona yugo Muttalib serebe ga bu kundi serebe no shere badr khurayenga ora jopa kunye ora kuni na lawra Hussein bin al-Haris kembrenga orni a jopa himbe lengi kene Ubaida bin al-Haris radiyallahu anhu ken kahana ken badr dungoy way Ubaida ken koy birambe badr gayenga jopene utbata roshebata aro walidu isro sikibu nande Allah harena imenu won buni katiya kembira Hamza kembu aro Ubaida aro Ali Allah ranya Ubaida ken Utba kunna mekita joge ni suko manten kita kembra Utba ta koni kenkara hakibanu Ubaida ken jogi ora ko nanti isagante dingira go no iga kenu akem fati asehedin buraw ken Ubaida ya hake kembra keni Badr dunke Ubaida ke ora ko nanti Abdul Muttalib agara lenyu hana be kita wadi ken al-Haris de men Ubaida kembra al-Harisi are musiki yana Badr khurayndi atufailu ora himbe kibaran sa'ataronga madaru keni al-Harisi de men ar Husaini ken kan Harisi de men ar Ubaida kuben wa shere badriya qare mutananono kunyiro kahir mbangya kebe ga nawfaliya kembirena Ubaida keni Badr dungoni woni aro Mastaw bin Asasa ora tonkoni yerogo kene Badr dungonu jatenea kembirena Mastaw kana Badr dungay wan Mastaw bin Asasa atoyina Auf bin Asasa qaywakhil Mastaw kenya tuinden mosri kawale ben wadangi akenyi menkama ora kun saw ataron kama ontani sage kundi Abubakari katinga kendo Abubakar na sabunya Abubakari matune kelle nyare kelle meyani Mastawya Abubakari matune le nyare ni Mastawya hakome Abubakari lenjatani donc Abubakari ya siginde ita am sakampo gabe Abubakar qabila beri kenni ke qabilai Hashim ar Muttalib kun qabila baga kunyeri kembrenga serebenu gabu ke qabilari ken Hashim qabilanga ar ari ko iqona yugo Muttalib ke ora ken qisan saw ataron kama o wala la khidangintuni Muttalib ni Hashim qona yugoyi himbe ga dero Abdul Muttalib bate Madina nalitai ora ko ene Abdul Muttalib atonyi Shaybatul Hamdi kembrenga na tonyi me saw Muttalib Abdul Muttalib akitero kai nasinyo gemari nanti iganaro maka no gani tindi iwa ko ni nanti ikomenya hake na sawunya isirunga na same natu ina mara qoni ina mari ahsidaw kembra kebe Shaybatul Hamdiya kengani Abdul Muttalib khana dunyetai ken sabra gadate maka unya khili hotel ken koy ati komeni kembra nga unya khili Abdul Muttalib ma hale agari tuyi to kuma ka tabbaka hilakari ken to kawa aymen kembra to nga saw Muttalib be ken Hasim khona yiwe kembra ken Muttalib ken suru ar Hasim suru kunya hayku surata miro hillo kunya yi Badr khurayni surata miro hillo ni sagiya purke ana fami wata hanani Allah harenga neman do kisenga kama ahilani ken Ali ibn Abi Talib karramallahu wajha askani ken Hamza ibn Abdul Muttalib anatani ken Zaidu komu benu ganyiri kun khano kapiya komu benu ganyiri ken komya me ken kapiya Zaid ibn Harisa anatani ne ken akragani ken Anasa maula Rasulillah atumuni ken Abu Kabsha ken kana Allah haren komi araqan nemporo kembra ken atumuni anyerni ken Abu Marsad asegundi ken Marsadi me akabundi ken Tufail bin al-Haris atamuni ken Hussein bin al-Haris atamrobanandi ken Ubaida bin al-Haris
atamro hillandi ken mastaw bun asasa kemra kusro tamro hillo kusu hadari badr qurayni wa kusuni hashim ranko yin kengani hashim qabla aro mutalib qabla kembrenga kwan sede badr qurayni gili Allah haren karngo do salamin bangiya kenna ga aloni ro qabla beri banu abdu shams qabla woni ro kendi sereben ga hadari badr qurayni kempana keni usman bun affan sayyidina usmana kembra ora ko inanti awjatene badr dungonuni na sabunya ayme mahadari badr qurayni qa awjatene badr dungoni na sabunya sir suga to halete Allah harin ya marenye kembra kenso ko mande wajatene badr gajangen birambe usman gari mo on srondi nanti wadi na badr qurayni Allah harin na nyamar nan ta kenan to wede na sabunya akagume kemai ga sa tan to kemure ken sabura wajatene badr dungonuni kembra usmana ora ko ina diserebenu tuindengani on ta khibare gabe ko ni kunyi men kama ka sinna usmana orni honne ko ni usmana yimen kama na sawunya duna lagare siru kite diga kilego kite himbenu wotin wasahabanun kana wasahabanun sabdene wasahabanun bakalla khara ken sabura karanga ya ma sinna usmana yo ko ni kenna mosri ken sabura orni honne ko ni usmana khibare ni sinna usmana woni honne ko na khibare ni Usman bin Affan Allah harengara a arjana royen sabatini dingra be awra ma dingra nu segiya Allah harengara a arjana royen sabatini dingra be awra ma dingra nu segiya kembrenga Allah haren sahabanu ame lo akundi nanti kemenya sahaba bera kennanga halle Allah harengara asabati dingra nu benuri kundi ngranga ben kennanga halle fasam taw gabe gabe nyara Allah harenya kenya khili zul haya samu endunke Allah harin mai samu nai Allah harin da akwai nan da malkanun ka hana wasu samu nai kennan alai wa khili zun nurain noro nun fili dunke na samu ya sahaban do mena Allah raken ba na warja hilloi Allah harin le nyarundi akenda hillo kita Allah harin le nyarundi ni yari kembere Allah raken da runta unya aken ba na sahaban do mena ken sawru wa khili zun nurain noro nun fili dunke kembra sayyidina usmana ora koyi nandi arjana loye Allah hare la kenkati arjana loye nga agab gabeni ka oni no khunu segi oni ken konari oni no khunu segi konari ke sabura fahame na kitai ahan hanan kangai sayyidina usmana radiyallahu anhu badr dungenyani Allah hare kadi sersuga hadari badr qurayni kembra nga tikenga manin wono arjana kembra kenna hananga badr dungenyani kennanga hale Allah arengara surata mi bejati al asharatul mubashirin bil janna aw kun kahanari Allah arengara surata mi bejati nanti worno arjana sanna usman kun kahanari kenna hilaniya askani na kangai kotai sanna usmana radiyallahu anhu adiyabu Allah harenkara kenna Allah harentano tarko gumunda ko inanda Allah hare ne mando kisenga kama wati dangi Allah hare ti bito sikanya gine matao akara na sabunya koringa na sabunya misgina wa kenna ya sahaba nun gabu no goren imam Allah hare ti mo ko ni sereda andi kiten jana sereda Allah hare ni mo ko ni Allah ra kemre na dulenga kodo Allah hare ndi ya misirandi aw kamana salli aw kamana Allah nyaga kenno ni Usman ribu nan doni bu Allah hare nga Usmani akenyi serai Allah hare ka no lo ken o gemara na sabunya Allah hare le nyaare ngama kema garo Allah haren kan woni assalamu ala Aisha rajabi ummul mu'minin kemra Allah haren tirniya tela Allah haren mina Aisha kidan tarati Allah haren wa misirandi aw salini kemra Aisha kidan go Usman ra tiki hay annabi me ti lenge ha biton sikai gine mata akara ti lenge ha biton sikai gine mata akara kinga ya bana Usman ko saga sage na ndikara tenno ko sui aro yili jura ngabe ngutu dibate ara tamise wori ana ken khurusi ken tamise akana tanu ara kungutu na litiya na sabunya an ana arti yili jura yero kengo sorne ken muce ken otanne utunu bo cen kaga ne ken biye nan no ken ko so akusara kana tanu ara yili jura kama na litai kemira na lu tawni ta la renga nari kemira nganu kina la renga ne mando kisenga kama bira me Allah renga baga misran ken la ta hananga Allah haren salli aga sali nantla ari kani ati Aisha rateli Allah masuri halewa Aisha ta Allah masuri ambale na sagena ne sali qari kenno nya Usman gari kema Usman ro ku gari agari tahilani agara Aisha tin tele Allah masuri halewa
aisha ti Allah so gambale tina sawan yili juramba taunu cembayge kembrenga Allah arin ya ali mosri keno so Allah arin sage nan ga misreni nan ga salihi laqari ara duwanya ati usman lengi khalem palle ho nda usman atorun agana ho nya lengi khalem palle anta tor kembrenga ken garanti kena sikanga himbe ga arjana luen koyni na sawanya radulen kata baga Allah haringa nema no kisinga kama ana tanini kangai kenni kurai wono wote ghazbatu tabuk gajange kenni gajange anya wati be qotengani qur'ana yimera ko nanti anya wati qotengari fi sa'ati al-usra tabuk gajange kenga atinyari kunenge taniflanga moademe ngadi kembay baka mobe anga yini qote tay wati nan taw wa arani ho khanda kiteni arani so honun kana moy uma hatehina kemira gaje gari kenga atinye anya kure be khotenga ni mosiri bo ala harenya gane kure ho nyana awafu ni honne maganda tabuku gaje akote en sabura arwa ganya wati be ala harenda koni na bangani be sura amanye nge surari kemira nga ati sahabanu besuliti senga ina kure mo onsuroni kemira usman bana garti kange be kenga be gaben agar gor khulle be kenga be gaben agar nyongo me be mo onsuroni are qire kenga ben agara sibe monsrondi are khire kenga beni kembelenga kesu danga hale wujunu agara himbe buna wujunu tami dinari ambun kenga ara goroko lebe buni agabe gabeni komi tawsir gumungo kempa kendu mobe kesu komande serebenu ga masetu hokita kesu hale atlana serega kham monsrondi nan sigiti silhana kembelenga kesu Allah harenda kara hila khari ti honda usmana torno lengi hale honta usmana torno lengi halle ala arenta qamo ati ma darra usman ma fa'ala ba'da al-yawm lengi halle usman gar honya anta torno kembra arjana roe nakara keni anataniga kembra akraga ni kangai madina girey wonyino kengire anyi yahudiya wa kitenga magerege jinyi ali mosri wa hari kune ngana bu gerkutu ni kawana kengire mai kawana gerege jinali wanta kawana yahudiya wa kitenga ma kembra islaminu ni rajin qobo yahudiya kema kembra Allah renda ko nanti sira sunda ke gere qobo na wara islaminu kitenga ma kembra nga tawnya nanda arjanna musoi kembra kenga ko wati be khibaran ke yahudiya ngana da Allah renda ke ko yahudiya ke kana ko santere nanti sira suga na to gerege khono iwa pirin ko don nan kama kembra sirna usmana agar khabar ke mu adya kata yahudiya ke kembra ara gerege tande ara ken ko yahudiya ke ma gerege tande ara ken ko yahudiya ke ma kembra na wujunu tami dinari agar ken ko wati be keta usmana ra i golnyana ngara ken ura taw gerla khina kembra na lenki ganaya usmana kallenga lengi gana yahudiya an kallenga khumano nyala usmana kallenga akomi srohila kahuni kembra na usmana yahudiya kenda taw aure yahuda gana taw gerla kha lengina jingaga ken gure kin yahudiya ke ay langara usmana khana wasere wala ken qawra ta usman tola kembra ken khana gure kin usmane ka usman kota adi islaminu na to fu kobentari kembra nga anya keta yahudiyan kota sere suntara na sawen usman kota gan kawana jiho hotu jimpaju ho sro yo kenso srono kembra yahudiyan kota sere tawali atoke mori yahudiyan sa'am koya yahuda yiwon sanga koya kemra to usman la kemra tanu do khota na gerege ku tani bana gana ken khana khubo kemra usman kidana tani bana khana khubo wujun tamid dinari kemra suko mante tambile wujunu dinari usman la gerege kho kenyeri ken qaranya Allah arenda ko ina disira sunda gerege khubo na wara islaminun kiten kama kemra ngati awnyana na arjana musoi wadi gerege ara biru ruma gere kemra honoti biru usman ara kenya kenni dingra karagandi alla arengara arjana luenko ni kebere kenna ngala tumuni na kangai baya beganya hudebiya wadi himbe rasulu hudebiya baya beganya laqad radiyallahu anil mu'minin iz yubay'unaka tahta ash-shajara ken soranya qabaya ke khibarin ken baya akbare asawabun kitaro koime asawabun kitaro senna usman ayai birambe aga makka kabarenga ke nanti ura usman kari ima Allah harin kita nanti kita uli bayanya gajangnya ni kembali rabayanya ugara bayanya Allah harin me kita na ikiti barkante ke udu na sabane noni tiki hai usman bayanga kembali senna usman ara kem fasam taun khana kita ke Allah qad qurarin nanti kita sira sugra baya kenya amona aljana pase laqad radala anil mu'minin
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة ما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤال والجواب وعسكم من دين كنيني نعم ماما أعطاو دنجرانو أرواغولي لقو oku ina kharagan do kata siden kramonu su ko mantenga kenna ngalo tringan nana nyugo manda ya arman kunyini oku ino kata besu ko mantenga wala laqike orni dangite inshallah. allati edunge mu'mina nunda birame go baya nyana yite mure alla kana dunganda doro kena aljanna roye alla gati dunge sura kena aljanna roye kembira baya ke tar hugumuna ko nanti wujine aro kamuna ati sire kenya ni akhureni kembira munafaqi bana ni iro mena wati kenda jadu bun qais akenyino akema duguna bayaya kembira akendiga bihi inyo mengure abdullah ibn abbas akenya wa ko nin nanti keta ikira saundenga ni nyogo mengure akomana mo purga Allah harena ma wari purge na ma bayanya wa kama bayanya ka abdullah ibn abbas kenda wari kembira akemba na ma bayanya kembira wujinaro kamna ati serebega ko nanti worno arjana himen wara bayanya akemba na takendari kembira aken takendari na sawnya kema bayanya ko ben wara bayanya o muradunga ni kebe sena usmana ni ken khanari baya ge sawungi ta imari aka ko ni nanti serebe wara kemba bayanya kungono arjana kembira nga kinni atumunina himen wara bayanya atakaw kundi kembira ken atumuna anyerundi Allah hare ko taygo nema no kisinga gama Allah hare ngiri Madina bolontongundi aw kamana etaru yara Madina kambaluma nago yonyino gire yonyino kengere jinali wa nawo mpoke asrahunali Allah hare ndiga taw ken nawo mpoy nanda taw gerla ke ni ta nyankandi ni ta ngili jolo gire kede donc Allah hare taw wuce ga kin Allah hare no sahaba wanda donc ken sahabati Allah hare da allo nawo mponi ke wonyana gardenga ti wonyana gardenga kemira wuce ga kin abubakari Allah haren qiren dariga alatin ya tela Allah haren diga mina wuti ta daro ke bolontonye kemira abubakari giri na Allah haren palla maambatu au kama na tirnde ya magorna atuna da Allah haren diga kenna on bari kemira abubakari khana ti worno kenda ya sahaba be go no kinani gardenga kendi abubakar rasigin nan diga dunge mu da Allah haren mahina kemira da dunge mu da Allah haren ma Allah haren ta dangani ti akona rata bismillah anyane ni ti arjane anis anyale ni ti arjane akona rata bismillah wa tawruna arjana kenya ya bugar da taw Allah renta te ne manu kisinga kama kenna ngale sana umaru khana giri akum Allah renta khumunda khana Allah renta khumari adiga na on bukira khinga khana ti worno kemira sahaba ke diga dunge muru Allah renta ko umaru kharam bismillah anna karana tawruna arjana kemira umaru khana diga taw Allah renta te kenna ngale senna usmana khanari senna usmana gari ken khana dunge muru yigon dia sahaba ke dia dunge mu Allah rente ako usman ra tam bismillah tawrno arjana tiqa balawunta hiwa kitana Allah rente qamwati wa bashirhu bil janna ala balwa tusibuhu anyale ni ta arjana qa balawunta hinu gono no kun akitana kembira keni no kunun yeri kesuri Allah remo senna usmana arjana loen koni kembrenga o waseneti kui harsa no kutana no ko waseneti kui kembra wana serebenu wari wala haren sahabanun kana wal mai wo hok wi baga lakhira anna ma tauna terenga ime ku qibaren yeme pew ko koni kuma cinyeme ogu bego terenga ma ogu mana o kallen joten Allah haren sahaba na to ahana ne yawra ma lagare antage mesra sura nan tan hokonira antage mesra sura nan tan ibegunu kembra o tangai mun baga o tangai mun Allah ma baga sahabanun kayinga kembra senna usmana badr dunkiani wa kunno khunu nyeri arjina loen koni kunno khunu suri kembra woni dangiti akutenga kembra sahaba wono wote abu huzaifa
ken kahana ashere badr khurayn abu huzaifa bun utba bun rabi'a kelle ni wayn abu huzaifa kemra abu huzaifa akenyi sirai ahawai utba khana kahir no nyungume way himbe no hanaga karab badri akem pawa yani kenga kemra utba bun rabi'a men abu huzaifa birambe aga somin nandi abu huzaifa Allah haren kibarin ko kamana lo aymendi ari sen su ko mantenya purge ga waka bana salama oke ka makata ka bana atubi na loro Allah haren bate salama oni atubi na loro Allah haren bate salama oni kembrenga hijra begon hijra num pili ara kumpili sunya a hijra nan da habasa kenanga hale a hijre nan ga madina tar hugumunda ko nanti sir hananu benuga salama o wati as-sabiquna al-awwalun sabiquna nu gili sahabanu makka himenu ga salama utba de abu huzaifa aw kundi tarugumu na koyin nanti akenyi tanjike aro sorosiki kunya na sama salama woni tanate ro sorosiki kunya na sama salama woni kemira akenyi me tanate aro nataninga ay me salama woni yugo tanate aro nato tanadro sorosi kena sama salama onora ko ina di salama onga joy sirulo bani hillo ma o kene tanjikero kabundi kenyi hamzai kembena tanatendi kenyi sirna umaru ya al faruq akena salama onyi wonti mani salama on serunti mani tanate sire kembena kembale abu huzaifa akenyi tanate arosikandi tanate runatani kemira tarugum na goyna da abu huzaifa sirani ayinda asig da mangille sir sig da magumai wa ahram baren khanai sir haram barani kemira gajamu benu ga arab badr gajanya kebega uhud gajanya ra kunsu ko mantiya ma ala ren fati ma ala ren go fati ala ren ga fati gajamu benu go ganya sana bagar kene wata ghazwatul murtadin kinani himenu ga tunda jakamuni aro himenu ga nabi ma on qiri kun gajange kemira abu huzaifa ar hogga benya kundi migo kene yamama gajanga ghazwatu yamama ya kene yamama gajanga kene musalamatul kadhab ken gajanga aga kene watibe a shahidin purawu ken gajanga de a shahidin purawu na wunto tankarage aro sinotumi a shahidin purawu na wunto tankarage aro sinotumi gajanga be ganya yamama yote ghazwatu musailama kemrenga aken ngana buno ogo serebe tokine ken salim maula abu huzaifa salim gana ko ken kibaren tuinden mosiri qur'anan to anu ngane ko ni doro salim ko niri salim maula abu huzaifa kemrenga ake salim ni komai anyi komai yayi yagare wa ya udga gaga yagare wa na ko gili lansar nuni ken yagare wa khilil layla bo kenya arani abu huzaifa kagume abu huzaifa ya kenya kinga kembrenga laila bintu yasar akenda salimu qubo na kanemporo kembrenga na anyiro abu huzaifa bate ara abu huzaifa ga domi ma abu huzaifa na ara kiteliga na nyare tai madina na koyinanti iremen ara koyinanti iremen kuma Allah arin yara zaid ibn harisa qiri iremen amobe kema abu huzaifa kana yara salim ara koyin nanti iremen ma qur'ana aya bega yanka na kawati wa ma ja'ala ad'iyaakum abnaakum zalikum qawlukum bi afwahikum ti aba bakirremu kullan dayana are mun are awti lenga wala lemme kembe de sharia le ma wala sharia ni ayme sarare mi ayme gara himbe sara kena lemme kemra qur'ana gidan yanga nanti no qiri hawanu to yama himeno hawanu to ndu kemra himeno gare kanem poro ina kun to on sari kama kemra kebe ya salimu ya agemba watu ummatui kena saburi wote salimu maula abu huzaifa kemra salim himeno wala qur'ana ndurusi aw jatene kun qur'ana durusa nuyen ar hadisa nu wonu hilla baka Allah haren kama nemano kisenga kama ara sehewo ko aro Allah haren na salim di kotai ike dia haji Allah haren na kuma kemrenga ike tawo misirendi itawo misirendi Allah haren dala na amari kemrenga iro Allah haren kara dongu kenai Allah haren wonna hila salna me itawo lato indi Allah haren ya remaya yo kamna Allah haren do agana tla salenga watibe kemrenga ina ihajun ya renkara
atike tawo kuma Allah haren teringa ta Allah hare kin no sui ara kabaranya ara suratu baqara ara ken su ko manten qara aga tlakin awatwe ara suratu nisa tokai aga tlakin awatwe ara suratu maida ara ken tokai aga tlakin awatwe ara suratu lan'am ara ken tokai aka su ko manten ara kambane kala hare matuna ndike woni ge kono ko man tawo me tawnde tango tungo kawana kamira Allah hare na kesunya ara kambane kewa ko ni nanti Allah ringra himbe ko nan dangane jamani angane salin jamani ana jamalla hala ana kenja ten tawni jamangane nay lemunun durunya gane isa handunga ni allo salin gilo ni honne don nay yarundo kirsunga wari don am salin de hunin Allah renta ambane ndey salini salli a gilondi gilo mo be gana kan ambane gane salini ana gilondi gilo mo be gana kan kembira ngane jamani ma yan sawi nasrun fitna kembira Salim Maula Abu Huzaifa akenda ke diameko kenna ya lara hadisa go hilla ken padisa ati qamo hadisa gere ati ira mu ala haringa ne mano kisenga ma ati alqiyama kota ati seru worni kun seru iro goli siren gabe nya worni sume sale iro goli sire barajin gabe nya worni ati baraji ke qoromo buru angana wari an wutin tihamata gire tihamata gire ken gire khore way ti baraji ke agawo mawur ma qomi tihamata gire kembra ti qayganari gana ga alkhama khureni bana Allah ku sagara sunya hanke na digani bakano Allah wa sutu sene na hanke na digani bakano ti kembra telim manina manis sabuna ke kinya kuyi ira baraji ngabenya iga kinya bana sunya hanke tina sabuna tukuni serwai umay nyengene baga harami ma harami nabure igana wari untudu hasunara yana haramin ardore wayi gana unda halale ro harame wol mana yana haramin ari wayi gana intan yengene bakama tiganya sabuna kekinya kemira Salim Maula Abu Huzaifa kemira Abu Huzaifa nyira ko inan tire men kennanga hale Abu Huzaifa a akhi wobbe ga nyino ken al walidu ya badr ko ta ali grahim be kari kemira kelle nyaare wonino kento Fatima ara kenya ni Salim ya ara kenya ni Salim ya kemira Salim tarugum na koy nanti Qubaw Misre idga wati Madina Salim ayawuce ya Salim to Qubaw Misre kemira Abubakar ni Salim rahale Umar Khan ni Salim rahale na sawu ya kin ati alquranan dur su kallin yan gaba kuma kemira kun su Salim rahale kenna hale ta kannin sirenyi akanin galli akenda takhinnu kita Allah harin qaramo ne Allah harin Qur'ana qaramo ti Salim Maula Abu Huzaifa akenda takhinnu kita redina sahaban ku hoggabe himbe gara qarayn yana kuma Allah harin me gawa yana mobe kembere sahabanu ho ntano himbe gara yana kuma Allah harin me nyamo ka anga yin honko to hoy ari ti Salim Maula Abu Huzaifa akenda takhinnu kita Allah harin Qur'ana qaramo ne kembere kenya sabuni o ma Aisha ummul mu'minin tikotai anyi hare Allah harin da akhi hare wai tigemira ta danginte arayin Salimu au kuma na Qur'anan kara Aisha to sigi na Qur'ana karan kan ke teringa ma kindege ucengo latono birambe aga tla karayin Aisha to gadiga Allah harenti tangaddalla Aisha to ti Allah harin nan atige kamana Qur'ana karakan ne wa teringa atige kamana karakan nalli taro Qur'anan karamo Qur'ana harafunun bugumo taro kinga kemra kenno kusala arende tele kenno goy ati Aisha ni ikalan kiniya ta Aisha ni kalan kiniya kinga ya bana Aisha kalan gine ati wala ke kamnen pai kenno kusala arin girnan ga hay taweri yara kamnen go gilli ala arin yani Salim Maula Abu Huzaifa ala arin yani kenya ni kemra ala arenda kamo ati alhamdulillah allazi ja'ala fi ummati mithlak atwalla tigana Allah garanke menya mantonundi kenanga ale tarugum da ko nandi ko tay way wurondi Salim Maula Abu Huzaifa ni kamna Qur'anan qarahilla khari Allah ren taronya Qur'ana qaran kanende Allah ren da qaran kanege teringa Allah ren sage ke duwa wuri khari yilenga kara Allah ren gara diamen kara ati matu nan da Allah ren kuma teringa tigambe tinya lungoni dinake kembrenga agenda takhnu ko kita Allah hare ngaran kanin kembrenga aken koni atro gajane beri yamama gajane aken khana to kenyari sana bagari kene gajane wono wata gazwatu yamama aka manyi goge kinga ni Abu Huzaifa kinga to gajane beri kembra Salimu khana to kenga janga khayra wa to gajane ni birambe
karnenga qoto silaminun kama ho onda drapol ga yo kenkali ho onda drapol yo kenkali kemba drapon to saka kenya bane salim agenda drapon mutu ala drapol ga ala drapol ga bane sabai wata dangane atawa salim an begara drapo kirga tiyel alla wala garnin hinawa salimu ti kembrenga qur'ana durusa nan ngarnya wadere drapon alla aren drapon na kinikinga kingo drapo ke wala nan wuru ti qur'ana durusa nan ngarnya wore kingo wurnu ta alla aren drapon kemra salim ar gajan yati drapo ge na gajan yati drapo ge imma igawa kitibanen kutum kembale uri kitibanan kahana kutu ura jogi mosiri yira go fatini ala tirne atel abu huzaifa tela nya khamo uti abu huzaifa ta sherin purau kemra salim kahana wasi nanti igana sherin purau keta indi huren saundi abu huzaifa hurengo no khube indi huren saundi abu huzaifa tade kina kama nyuma kembrenga kena gajan nyuma ona khalid ibn walida ma agaranya wasi khane benya ura kendangi ne koma gara ko mobe wala ran israel su sahirin purawo keni abu zefai aro salimu ke gajangeri yamama gajangi kemra khwaran kin abubakar nanta asirin purawo kemra kebe gani aga fadna himanu to ira kunkini abu huzaifa kagumya kingani illailai na sabunya kenya na kannin poro shari'a ngari sirabe gana komen kannin poro kai wutana ga makitai kita awwala un sagene katangi kembrenga ura akitra honun kini Layla bint Umar mu kebe gani akitra honunga seno bagara sagani kata akagumenga ara sagani kata himbe gara kanen poro kini Abu Huzaifa kagumenga ra sagani kata kenga kembrenga Salim aro Abu Huzaifa kun kibare kin hage suka mandeni badiri gajanganu kembra kenanga ale ora kata koi Abu Salma bin Abdul Asad yuwa kenya khili Abu Salma mato Abdullah bin Abdul Asad miwa khili Abu Salma Abdullah bin Abdul Asad atonga Abu Salma akin hana ahadari Badr Quraini kemrena akagume kinya Salmai Abdullah ibn Abdul Asad ga khala Abu Salma akagume ni Salmai are menyani Salmatu dongu Salmatu hawa ar Salmatu ma akenyi sire hana no benuga silamao aw gili kunwa sire hana no benuga silamao gili makanta gali aw gili kunwa silamao ngai sorotami akenya ya sorotami robane ninga silama unga yi surotami akena silami nunti mali surotami robane kenya go ina digili silama unjo para aslama kenan yale mare maungaro Allah hare na ne manu kisin agma tahillo mare maungaro Allah hare na kilu hilisu kilihana na kangai aro Allah hare da yarimbane komosugo aro Allah hare da yarimbane kombosugo kenan yale akemma kene Allah hare mpagari ogotni apai amma ni Allah hare mpayai konotini sunangane na abai Allah hare mbayana Allah hare mpawa Abdullahi giranyarenya ni amai kimra ma toyen barratu Abdul Muntalib le nyarenya ni amai Abdullah ibn Abdul Asad kani Abu Salmai amma ya toyen barratu kimrenga ken kille khanari mare maungaro Allah hare na ken kille khanari kemrena ara Badr gajangya kenan ya hale ara Uhud gajangya ka hanaya Uhud gajangya na ga jogi Uhud gajangya ri aga jogi Uhud gajangya ndi watibe kemrena ato jogi la ke toy aw ko mana jara ma hijra nsino natani Uhud gajangya hijra nsino sikandi na sawanya Badr ya sino hilandi sino sikandi Uhud gajangya kemira sino natandi hijran sino natandi kembira gajange gonya ken gajange Allah renda anya yungume ken gajange khanade yero go kena Abu Salma Allah renda ko inanta kenya ni sire alqiyama ko tay wasir hana be batarin kinai itayni kenni tawmancha himbe go awlalin tawon ko ni alqiyama khureni ina kempana hana batarin kinai agollen batarin kinai itayni kena Abu Salma
kenna ngale a mare nyugo a akhigo kenna gira nyugo ma ken ka hanan sir hana himbe bataingo kinai inno gende a gira nyugo ken sir hana himbe bataingo kinai inno gende gira nyugo ke wo ken qili al aswad sufyan qiwaqili atoin sufyan bun abdul asad qatoin al aswad waqili ke badr kota ora akhbaran ko nan nangi kahir nunga dia jimini sahabanu ma hokira kahir grupu go dia jimini kun su komanten kara badr kota maganta hakim bun hizam kem pallana kenga giri na layru muta abu jahal ratike ora jige miniti islam nun sentare kembrenga aganyi kamuna ndiga jimini ati islam ne ko na mini wa inta musalane wa mini jagoya kinga ya hamza qati anta mini allah harin jinga kenno kusu hamza ra gemu ira megge mallemaw ira gajanga ya hamza ra tancharo bagay kemballe hamza ra kari ke akhi gonyani abu salma ge iso sare hawe kembrenga kiti ala renti kebe hay kinane ala aswad ke ta gen khani sira hanai alqiyama ko tego himbe bata'in kinai inno geni ego himbe bata'in kinai inno geni keni tagmanche be gawa koini nanti garma jigen suro hillani wasagha habe bani yan sira hanai wasir hanabe bata'in kinai tayni kena abu salmai aqona yugo magra yugo kembra kemba ta'in kinai inno geni kembrenga ko akhinu hili baniya ulalinto sir hanana banin kana ya garma jigon sir hanana kemra aken kane sire badri ko ta himbe hanana ga kara do kahirnum bangen aken panan kara do kahirnum bangen kemra abu salma sirani sir hanana be gara hijra nan da habasa ar hijra no ko hili sunya ka sir hanana be gara hijra nan da habasa aken jatene kunde aken sir hanana himbe ga da habasa asaga halen nali kenna ya ale sir hana begara hijra nya naniga madina aken ka hano gilukuma hana na hijra nya naniga habasa wa hana na hijra nya naniga madina kemora ko inanti uhud gajange a jogi kendi mosiri aga jogi ani kamane du jara ndeke amega timme mosiri kembrenga alla renda kurego monsuroni uhud gajange balle kinani hijran sino natani Allah renda kurego monsuro ne ken kure ala ken rara kata banu asadi qablan siru ala kurege warra ken ghazwatu banu asadi kurege giri safarun qaso hijra sinu natani kembra ala kurege yungu maunkini abu salma iga diga ira gajanga kurekeri Allah ranya jogi la kebe ganya jogi la kheke abrame jogla ke abrahim Allah ya jogla ke ayada a to nyangono malagaru kebe na abu salmai ari waten taren saw Allah ari nyime diga asampo sokoni awatun denga yiwatibe kembrenga afati kengateri hijran sino natani afati halle Allah hare ne mano kisanga kama akagume salma Allah hare loti kenga na kahu ummina numai Allah renda yake aka gume kekka humuminan maken salma akina hana ya hage abu salma abdullah ibn abdul asad iga akhle abu salma kemrenga akella halan ya hake arab badr gajanya kemrenga uhud gajanya ka hanaya uhud gajanya palle tisine bane afati kemra gen kabarin bai kennan ya le sahabata nawono wade abdullah ibn jahasi aken ka hana rabbadiri gajanya abdullah ibn jahasi aken go tuini ti himbe gajanya hana be gir islam on Allah arengara darapo hana be siti islam on ora ken kata akbaran nan gajanya be giri wara gajanya ara jaban qaso nko talagare ara jaban qaso nko talagare wara gajanya makahir nungaru bewu nan tura gajanya lahur ban qaso ni ken gajanya ayung mawnya abdullah ibn jahasama kemberenga abdullah ibn jahasi atu indende ken gajanya sera hana be kara jihadil islam on igara karnde hana benya kenya ken kurari wala arenga darpo hana be siti islam on ken kanya ken kurari kemberenga abdullah ibn jahasi Allah arenda ken kure yung maunkine
ala renge kureke yu maun kina yura ken irwa hilla baga Sa'd ibn Abi Waqqas ma nasa wunya kenyi me kureke re ala renda digame woko yira wadar ponkine ala renti la yab'athanna alaykum rajulan asbarakum ala al-ju'i wal atash ala renti tingoni yugonya a yungumenga woni yugo qi a kama na yungume kenya na asu ser sabarndenga dulle aro dakungama mana kenya ro dulle no dakumu yini dina asu ko mandenga kembra sahaba no benu ganyi kuregere sura na ta drapo nan kiniya kembra Allah renda drapo ngini Abdullah ibn Jahsai tawara be ga dangi kuregere wora ken sawa taronga manan dangi kurebe ga nyara jaban kasol lagare akhbaran ga gawo musiri ayu mawon Abdullah ibn Jahsa ma kembra Abdullah ibn Jahsi ti sira nyanyi dule no dako muyini mosiri kenan ya hale uhudi gajange a shede uhudi gajange ka hane ka uhudi gajange yero gajange go jopene ari minyange Sa'd ibn Abi Waqqas aminyange Sa'd ibn Abi Waqqas ke irwa ya kana tarhu gumunda kempi labaga Sa'd ibn Abi Waqqas yama Sa'd ibn Abi Waqqas ti uhudi gajange birambe kahirun do salamin ngara menyo quraybani ni kembere Abdullah ibn Jahsi ari minyange Sa'd ibn Abi Waqqas uti medangan yero gajango jopeni on diga tatenga o suna mundu ho mundu Allah ma o suna duwa nya ona hoyo mundu Allah ma kembere iti basin dagen kembere ibu jamani na diga tatenga Sa'd ibn Abi Waqqas kembana duwa la qarigari kitemrotu Abdullah ibn Jahsi kengari kitemrotu kembere Sa'd ibn Abi Waqqas Allah nyaga ati Allah ati nganyaga na gajane ga anindo yugo jonko ime ken yugo semente wa yugo sage anindo ken jonko ime o kana mekita hilakari aninde makama na kari na ka asetu ho ara gajanyo kulun su ko mandel ligay anna kenyinda kenya bane Abdullah ibn Jahsi amin tarna duwa unjabe bo ken atla Abdullah ibn Jahsi kana tindo ken gari kiten rodo akana duwa unya duwa be ndo kawogonte ati khamo ati Allah nganya gana gajane ke ndo yugo na megge malema yugo be gani yugo sage yugo semente yugo sage ona megge malema wa ogana megge nga gajana ange Allah jati mure en sabura kenna hale yugo ke anin kari kenna ga anin nonen kutu anin taron kutu anin taron kutu ke sabura alqiyama ko dangana giri nga ko nanke Allah la nan dinno nen kuti anke Allah dinande mane ntaron kuti anke Allah dinande mane kinga na yange kawte tongunya ni kembira ando braji be gan qaba on kenkiniga kinga wati be Sa'd ibn Abi Waqqas kenkati amin kenya Sa'd ti gili ken no igen nimisi idwa nyantendi ira tunanti kebe gan Abdullah ibn Jasiya a ganye dinike ken no kusu ira kento na sawunya ike goniti Allah ni dema me into dunari me ki haygara Allah nyaara shahidin burawuni sadiqa duwuni jabini kembere nga Allah ranya uhud gajenga nya isuka homante duwun jabi sadiro sirsage gemu ara kari nasedu ho ara ka hanulige bo yero gajenga nyaana mosiri Abdullah ibn Jahsara gajenga nya mosiri makka hango qosene kembere nga diga kata Allah ranga ne manu kisinga kama Allah renda tamaron kite gotu na kine adiga gajen ya tiga ken kana ya kahanga komi himbe menga badir kota kemenya Abdullah ibn Jahs qara uhud kota kemra kaha ke to harafati hale an sabanu ma wata kaha kira al-urjun kaha ke to kemra Abdullah ibn Jahs aro yugo begara mekita sa ken yugo sagai wata Abul Hakam bun Akhnas bun Shuraikha Abul Hakam bun Akhnas bun Shuraikh reme Abul Hakam aro ken yana mekita ken yugo saga mosiri kembera kenda kari na taron kutu na nonen kutu Sa'd ibn Abi Waqqas ati uhud gajenga le rumbangi ikra Abdullah ibn Jahs wari akarante ya taron kuti an nonen kuti tima hogo taro kero nune ke nautu nare khana ken Hindu bint Utba kenda taro ke ar none ke na garali ya nare khane kembera ira koyinanti uraru Hamza yaro qawru baneri ودفن هو وحمزة في قبر واحد يرى حمزة قبر بانيري كمبرا أكنتا أرى حمزة ألا ورجع حمزة تاول معوي قبر بانيري ناس سكرا بدر كوتا وإسرو قبر بانيري كمبرا كبرنا عبد الله بن جاس يغرى الدواء بنا ألا دواء كجابي بدري ججنانا يعني
ketawara serebe koni sisa nangira jo parwa na lawra mayre sorota mi arnyero ora kenyako o lenga kalege sini yere na duwa nya laga na dungde kotatana o dangini ta kutenga o duwa on karna wata Allahumma ya farj al-ham wa ya kashif al-gham wa ya mujib da'wat al-mudtarin rahman ad-dunya wal akhirati warhamhuma anta tarhamuna farhamna bi rahmatin tu'nina biha ar-rahmat man siwak ya rabbi amartana bid-du'a wa atana al-ijab وارزقنا قبل الموت التوبة وعند الموت الشهادة وبعد الموت جنة ونعيمة برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة ما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.